Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kumshi benta ban rakhe ka Diamond Jubilee ka Shillong Law College Women's Cell jong ka Internal Quality Assessment Committee mendagasngi kala penlong ya kajing ak drama lingkot nak benta ban ajing pensyai Shakiway ha ka bede ba kajing sha thombor ki kenthei ya kari kajing pen I la penlong mendaga janmiat hadahan keti ha ka baki samla kanika college kila shimbenta ban hikai ki pat ba halor kanika mat lingba ki rukom ak jongki ka convener jong ka Women's Cell ka Dr. Wendy Shisha Khar bat ka Dr. Rinalini Khar Shiying Vice Principal ka Shillong Law College bat ki wei kilaya dan lang hakani ka sngi habakaran shikinong thok khobor ka Dr. Khar Shiying kala ong baka don ka an yakitu ki basha thombor ni sha bat bor nak benta ban yada yaki nang banwan ra ya ka juk ka jing im lai lut haka im lang sa lang kani ka jing pen I da ka bashu ak drama bala penlong da ka Shillong Law College Kekersu tia banyale persya yaki kam sya thombor yaki kenthei bat kalong ke badan kam ya kata ke jingpen kala ban penti kena ban yo ya ke jing im ke balong markat ju ya baro Urang bas ngau hanga oh ya kita ukren tomet sentep badan jing ma oh haka you can the threat hoy I don't want you to take my picture. Why he's clicking your picture? How dare you? Don't you know that it is punishable by the law if you take my picture without my permission? I'll report this to the police. Hey, beautiful. How dare you? Come on, let's go out with me. We will have some fun. No way, I'm not interested. Come on. Stop it, get away from us. Go, don't bother us. Don't you know that eve teasing is punishable by the law? What law? I will file a complaint against you. I am well aware of my own rights. Okay, so sorry. Ningkong organize kami ka program na marma ni celebrate yung Diamond Jubilee celebration jud sa mga September. Tingis mo kumba nga kumbina from Women's Cell. Tingis mo ba ni Joy awareness program na abortion board. Di kapre ni hawa man ay awareness ba kibon man tamo ni pet kada sexual harassment in workplace nang tapos cybercrime kadon di domestic violence di kerja mah di imlang salang ko jud. Di naktakadaw ni students jami dakan ni ka awareness program bagi brio kinyo ka information ken ka kacintap ka bakham niya tumno siya ibikin net ti kalong ka badan kam hakini gipon kam social media haki spread videos ng pictures di nakakadaw ki habat ay awareness ya ka ki public kum haki ki ya ki surok no ki singkin ki ya ki surok kinyo ang kita awareness dating kim tips ibikin net kim yo ay kataga jing siyamphang na ibig kay kan di ka kidan kum kita ki an ki banyada ya ki di naka Women's Cell katakadaw ni organize kini ka awareness program o kidan mo ki kept ni si legal awareness kidan ba kim tip siya ibigin file mo kita ki cases ki complaints tingteng ki so kumba ki kileran tingteng mo banwan siya kamat di hadin kanu ko banay show di kisnem ru kiwan ban approach mo yung authorities ki police magistrate mo di nakatakadaw ki ka support niya ki ibigin file sometimes ka ki report na ki file complete di nakatakadaw long ka awareness ro ko ban kam ya ki kana amenta kam kana ikintay dang berang samla kadno ki sha abuse mo kidan ki rape cases di nakatakadaw ki kumigay ni ko awareness program ka ila ki ba siya ibigin net beginum siya tin ken wan siya kaman namar ba kanang bagin ti lakam ni kiniki kambe pamman kambe an nang ni siya kaman bangin ay ki awareness na mag students to man last month kidan dep ay po sa Anthony's College kumto sa pang POCSO Act nang tapade sa pang mo ki cybercrime ni ginang ay ken po sa Anthony's College kumto si Mary's College si Mary School di ay every now and then ken di nang ni siya kaman ay ki NGOs ro ni ay kaya kata ti ho ang ka say swap ha naman ba tiktik siya sunong kandong kamtap mo
mo ida ai legal awareness ka ting ki suthu bakla ting ki ong ba ki da file FIR ki mo ki haban siu bisa kat no ki tik mo lam kat khamrem ti kam dei kum ka mo ti ni ai awareness programs mo ki FIR ki bin nang ta pade long ki pun ki arrest mo ni ai kita ki jingtip mo siya ki kanang bakin tip ba kumno ka procedure kaya ti ting kim tip ti ki belong ki basic information about law laban ai basic information siya bikin led ada kerja kum taki kambam bi ai ki bon mo long kum ki if teasing mo nam pinsa kam tip kam benya la de ki na kin ai ka street play ki if teasing then stalking nang tap de bikin ai ki kin comment ne bikin ong ki comment ki bam ki kintien ki bachia ti kum churu ba kum no halin ti singkin shwe shale mo cha thombon ti kibun mentah ki social media le khamtam social media ko kadi ke ba to kadi ka baharu but kadi ka basniu ro ka jo ka pon ti na ta ni haban ti kumno bagin make use of that ti kidon ki cyber crimes ro baja ti ta kibun ki kambam man kin sha ki haban ti